abusuafo me mo bibia kwaba de ba GNCN page so me din e de adwoa searching na owura Banasco e na okase office central region Breman na chese me ankasa me krominia na owura Banasco ni se mo de tudwe nyina ne se 2020 last year 7th December abatuna ye twe no e kire se Ghana fo na ankasa yenim de yepe se yepa de fitao se yepa de tuntumo se yepa blue se yepa green or yellow or chese ona ankasa onim de Ghana fo pe because Ghana fo yenim de pepa anka 2020 abatuna ye twe no ye nto de sa da afi MPP fo no mani brabre no MPP fo pere fo no mani abre papa enti se wo ye MPO se wo ye PCO wo ye hwano o didi omo mejejo papa because 2020 abatuna ye twe no a skirt and blouse MPP for amoya majority e wo parliament house 169 mutu me drop ya aba 138 enye for me na MP na nyamia ya aduma wa aboa mu ankasisi enka MPP for se moye minority o se moye majority o ka mu left and right na eno na ama na MPP for no mu ani abresi so mu ani ada ho papa na eno na owura Banasco e kire se afia 2020 abato na ye twe no onim de Ghana for pe na abato na ye twe no a kire politicians no nyansa ama no mu ani ada ho papa titiri nso oman no a kire ye nyansa ama no ye ani ada ho e kire se oman no sisi ani ate enkanya batu bi ne ya tune nya de e betu bio first no ya to aba ne ya pewe na se no na ne betu ama no enya de Ghana for sisi ya to sa aba ne bio nti owura Banasco e kire se sisi na nadro ne appointees no ba appoint yo mo no wo ye MPO wo ye PCO wo ye minister wo didi omo a MPP for so bejeje because omo ani abe papa last year 2020 say ya de omo ani da ho omo ani bre ya ankanya ne skirt and blouse ya sisi MPP for yi I say election omo wini omo ani ade so I say omo ani je omo ani abe papa sisi kasa ena ato MPP for no enti no se wo ye pani bi na do appoint o na se wan ye oni amaye na se wo didi MPP for na MPP for no so omo ebejeje papa omo bejeje na yenti ensema owura Banasco de etudwa nti nana mesan bo wabaso bio na yesu se sompa o de sombre man no fesum fimfi mantom na bi nka Ghana eni wiase afa na nyina ya bato ne de se de wukan megidi senchehye ya wo se na yehye no de nipa famu de obi aye ne de na abato atuwe na ama yenyina ye hu se nipa ne yedi susu se eye enye anu ni ebia de odi animu ne dwene me hye nipa binumu a ate ahwe a na me bisa me ho senti sisi a nipa pa ade ne epe mia menua kuma okuboy okay odi nkugu ye dwen a na wabisa ho se na eye de what else do they want but ebia di omope no factors no na yantumi ahu yi ya wo hwe me status ade me de ato wa afimu eno na me de nante akosi 2024 ne say promoting the MPP stroke government agenda towards 2024 and beyond the be me yapa ne say nyuma pa na nado ayi 2024 ebefi abem enye bibi sunuko a bia obi benya na mmom me hwe se me kɔ me krom ana se me kɔ me mpesua so na me kɔ asɔre wo bebia wi asɔre abai na se a na me hwe mo kɔ secondary school sisi ani gine ahokeka wo mo de kɔ ene wo mu na mo awie botaye wo nya se ye pese ye to aso na efri de wakwakɔ hunu won to aso so ku ene dia office obenya ti se adwuma nyina achi ne ye benya akonwa nim aye nim NDC ne omo hyehyɛ ye omo ba bi aye ti san ye chi a ebe ya asefim pa ba se de wadi kan yakan wanyina betumi agina ebe gina se entotoye ne hyehyɛ edi begu akwan mu fitinda di koyi kokosi eye 2024 na ebe sen ato aba na mesra na atiefo ne MPP fo nyina so yate asese abato ayato awie nsunsuan so aba no aya disuade ama ye nyina aya disuade ama amanyofo nyina aya disuade ama oman Ghana mu enti si yetena se ne ye pensempensemu a mesre se ye ni kire ba bi faako a ebia ne yakoti membom ye bedane dane ne se secondary twafunu anyenya bia su ni banban na ebia PC na MP no da na die nti a ema nipa bi tuti ano ananya bia su banban na nipa bi su da die a eti ano ana kwan be na osenke ye faso a yamfa so a ema nkugo bi bae because ya wugini ho a wonti ase
maybe free central region into wasem na metumi aka mamitia me regional chairman Robert Kutin Jr. ene na pamfo nyina to aso na obusa ora okoboy yes ne de no Ghana ha ekwan e fa so to aba menua enye development o engofo ntiese kwan o mo fa so to aba no ekwa akoye se bebia ne environment bi o mo wom ne kon fa so to o ma ba o mo ka kire ora okoboy se ye pese ye celebrate homo enti ko ka kire mampani maye no se ya ne say enye ye mo hwe yare ya be ya sabre na ye we pick nim ono so no idea deputy minister of health very good ya ne say enye ye say oh sa ani o sa ye ubekwa akodi ami ahwe na wo no ye to abama no akọ ne ye bedi homo aso o mieni say na yaw enti homo no wudi na nipa dodo nyina enya yare na sebe dodo wuwu a eno no eboa chen se onipa ne so o mesrɛ mo manka ho ye de na wo mu no ye mfa nto nchen na mbom ye nyen kakra no because traditionally we kai ba ko nso ama ye kan say ye close pono ama emoa na timi adọ wo de bae very well and they threaten say beto abetia mo mo me nko pono so the following year say me no mo kan any afi bia ma bia afa bra enam no aba dodo o chen kan ni nyina because you are protecting livestock and I say protecting a fish in the sea no e ye kosu obeto na bere kosu abone to kura na wokochi na ubesi say na wanya enam dodo are ba ne say na coastal areas ni nyina the new patriotic party lost all lususa city wo ho nyina ba ne say apart from semi coastal area which is infantiman I want no e wokakra wo commander me say commander commande abandi ne ade eja ne yija mo ne ade no e wona e bi infantiman etumi wini but elusu ni nyina the bottom line is that yo me gini wa sisi ano Professors for Political Action gusu ye analysis. Mo say da bre no obi ade a etu nipa kroba tim tena ba bia wo pe na ye wo wonum so a afei na owura emrahye badwam ha sei first time ni edikan ni yenko tafo kan ne be kan se tafo pankro no emrahye badwani a omanfo wo ho no mo eyi no ye say ni enim ne se onumunyamfo osakoto okọ na yenua deputy nanka ono ene kasama foma so ye hwe me ya de hwemu nsem so abedi achi eti ene ofi ha Vincent abedi achi pa ana wo de na de he PRO na kasa me de obinfo su de na ma na change aba no kre kai sen ko apon adwuma akoda no kre nti nsache na eba no na uwura mu no di ka uwura mu ne hu ye ne ekosu eye obedri eye wonwa na emese no NDC for amuhia free SHS no bi because you can't conta womonti ase the entire make us no say there's so much inconsistencies o share omo kasa no mo if you say ne anopay metie omo panya ye fe no honorable abezi o say parliament the yenyen sesi ano ye ni obi o majority if you say we kuta 137 and we kuta 137 na independent candidate no de ono no ntimi nka say sabi ono so ye party eno nti no bia ba obi atimi tena ba bia eno nyu me be take asa no so a sesi omo so makotena majority side because they feel say omo kuta the majority number enkonta no me kabo mu a me ti ase a enye yi if you say onuya for tell abi kan de o say 137 no 137 epe nti obi atena ba bi ope miniaba obi atena ba bi ope miniaba unim say te say bo dumienu ansana the last parliament no yakase ye dissolve kra unim sa tisi abo say my favorite time no about 10:31 aka 1 hour 30 minutes ansana parliament 7th parliament of the 4th republic no ye dissolve and so far as that parliament has not been officially dissolved the position no omakotena no omunni kwan se omotena ho because parliament officially has not dissolved. Ghana Mrano, the 1992 constitution now has standing orders of parliament and so on. Clearly, Emra ombe timiaka se parliament 7th parliament ne dissolve officially krano. He said no do me no abo. Apart from that, the inter make us omon kontanya say parliament ye bebia ye shemra. Enam say bebia ye shemra ntino. Empanyumfo ye yi omo omo interpretate ya na say omo pensi ye mremu no. Omo ka samwa ye na wo se sha ase disuma timamufo no so ye dey edisu bi if you say ne anche ana ase north
say a high court judge has ruled say a year as in North MP yesweni ina enye. What it means is that he does not qualify to call himself a member of parliament elect if he say okuta a year other allegiances to other countries. Now the baby say high court ebua sa semi say sa na dia and you just NDC for 137 says what you, because we are a house and as a chamber yen ye be yambra and this ye no if you are not seen say mrana nka se be this one na say yes film and you know ocean numbers no, it does not make any mathematical sense for NDC to say occupy the seat of the majority. But no clear woman say Ansani be Speaker of Parliament, the standing orders of Parliament at say in the absence of a speaker, and as ye speaker, the otna the clerk of Parliament. I am hoping that some amount of declarations will have to be made and our pronunciations will have to be made by the clerk or order the marshal me who baby no Canada. Be that as it may. Say I'm calling some and I'm see able to for speakership in Intino. Ye to aba ye be who don't want